китобхонаи миллии тоҷикистон бузургтарин китобхона дар қаламрави осиёи марказӣ ва махзани бузурги дастнависҳои гаронбаҳои кишвар. Ин махзани маънавию илмӣ бо теъдоди зиёди китобҳо на танҳо ҷойи мувофиқу муносиб ва роҳат барои дарёфту мутолиа кардани китобҳост, балки макони баргузории чорабиниҳо ва озмунҳои гуногун низ ҳаст. Барои мисол озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст. Ҳамасола барои омодагӣ ба ин озмуни бо нуфузи ватанӣ ҳазорон нафар ба китобхона меоянд ва мувофиқи шарту қоидаҳои озмун адабиёти лозимаро аз ҳамин ҷо дастрас мекунанд. Албатта барои ин гурӯҳи хонандагон толори махсус бо адабиёти лозимаи озмун низ ҷудо шудааст. медонам ки дар бораи ҳамаи ин шумо медонед. Акнун китобхона як имконияти дигарро барои доираи хонандагон, аниқтараш озмуни дигари ҷумҳуриявӣ фароҳам овард. Ин ҳам бошад озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат. дӯстони азиз, дар қатори озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст дар китобхонаи миллии тоҷикистон як толори дигар низ таъсис дода шуд. Ин ҳам бошад барои озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат. Ва мегӯянд ки аллакай ин толор бо китобҳое ки махсус барои озмун пешбинӣ шуданд муҷаҳҳаз гардонида шудааст ва аллакай омодагиҳо барои марҳилаи ниҳоии ҳамин озмун ки қарор аст моҳи сентябр гузаронида шавад рафта истодааст. Бинобар ҳамин мо ин барномаро атрофи омодагии масъулин ва ҳамчунин якчанд маслиҳати дигар барои шумо иштирокчиёни озмун ва онҳое ки ба ин озмун таваҷҷӯҳ доред пешниҳод мекунем. рафтем. аслан муассис ё худ ташкилкунандаи озмун худи муассиса, яъне китобхонаи миллии тоҷикистон аст. соли гузашта бошад аллакай озмун таҷрибаи аввали худро ҳамроҳ бо иштирокчиёнаш санҷид, яъне донишҷӯёни донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳо, хулас муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ дар он иштирок варзиданд. довталабон ё ин ки донишҷӯёни ҳамин муассисаҳо бо фаъолона иштирок карданд ва дар ин озмун рақобати хеле созгор ва созанда байни иштирокдорони ҳамин озмун баргузор гардид. ба иттилои масъулини озмун дар соли аввал иштирокчиён аз ҳисоби ҷавонон хеле зиёд буданд. ҳарчанд соли аввал буд, вале ҳавасу ҳавсалаи онҳо дар мутолиаи асарҳои пешвои миллат ва иштироку рақобаташон дида мешуд. یعنی در مجموع ما گفتم میتوانیم که دانشجوهای مکاتب عالی تاجیکستان در سمت آموزش کتاب‌های پیشوای ملت شوق و ذوق زیاد داشتند. یعنی همون آزمون نشان داد که تا کدام درجه مثلا یک دانشجو میتواند که کتاب‌های پیشوای ملت که شمارهشون خیلی زیاد هست به سطح مثلا بلند تیاری دیدگی باشد. یعنی همین 5 نفر اعضای آزمون هر کدامش دلخواه سوال پیشنهاد میکرد و اون دانشجویانی که در حقیقت تیاریشون خوب بود با همین 5 سوالی که از کدام کتاب پیشوای ملت باشد اساساً جوابهای درست میدادند، لیکن بودند که باز جوابها پرتر بودند. یعنی در مجموع ما گفته میتونیم که امروز در تاجیکستان توجه به آموزش کتاب‌های پیشوای ملت در سطح مکتب‌های تحصیلات میانه کسبی، تحصیلات عالی کسبی خیلی زیاد است و این آزمون نشان داد که در حقیقت جوانان ما، دانشجویان ما برای آموزش آثار بی‌زوال پیشوای ملت توجه زیاد دارند و آزمون نشان داد که در حقیقت امروز دانشجویانی هستند که قدرت دارند، توانایی دارند و خواهش و ذوق زیاد دارند که همه این کتاب‌های پیشوای ملت تا آنجایی که امکانات دارند از خود نمایند. ما که به حیث حکمان سال یکم همین آزمون داننده بهترین اثرهای پیشوای معظم ملت بودیم، یعنی فعال بودن اشتراکچیان در این آزمون رو احساس کردیم. ҳамон тавре ки гуфтем, муассиси озмуни мазкур китобхонаи миллии тоҷикистон аст. муассиса барои ғолибон албатта ҷом, ифтихорнома ва мукофотҳои пулӣ ҷудо намудааст. нафароне ки дар озмун дар даври дуюм ғолибият ба даст меоранд дар баробари масалан ҷоизаҳое ки дар низомнаи озмун пешбинӣ шудааст, яъне мукофоти пулӣ, боз мо ба 2 нафар ғолибони озмун диплом, ҷом ва мукофоти пулӣ пешбинӣ кардем.
که این مکافات برای 2 نفری سزاوار جای یکم می شده به اندازه 20,000 سومانی پیش بینی شده است. خب برای 2 نفر غالبان جای دوم نیز به اندازه 15,000 سومانی و به غالبان 4 نفر غالبان جای سوم نیز به اندازه 7,500 سومانی تشکیل میدهد که این بواسطه از حساب مبلغ‌های صورتحساب مخصوصی مؤسسه دولتی کتابخانه ملی پرداخت می‌شود. ҳадафи роҳандозии озмун як аст. ин ҳам бошад шиносонидани насли ҷавону наврас ба таъриху тамаддун ва фарҳангу забони миллати тоҷик, омӯзиши амиқу ҳамаҷонибаи корнамоиҳои наҷиб ва фаъолияти шоистаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи наҷоти давлат, таҳкими ваҳдати миллӣ, эъмори нави давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон дар шароити нави таърихӣ. مقصد برگزاری همین آزمون هم همین است که ارجگذاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک و از خود نمودن تمام کارنمایی ها و شاهکاری های بی‌نظیر فرزند ملت قهرمان تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای محبوب ملتمان محترم امامعلی رحمان می باشد که در تحکیم وحدت ملی، در به هم آوردن ملت تاجیک، در تحکیم صلح و ثبات و در معرفی نمودن تاجیکستان نوین در عرصه بین المللی موقع خاصه دارند و به همین خاطر همین آزمون برگزار گردید. و وقتی که چنین آزمون ها اعلان می شود، یعنی الکی سر کرده از مکتب تحصیلات حتی عمومی، تحصیلات میانه کسبی و تا مکتب‌های عالی چقدر دانشجوها تیاری می‌بینند و با این راه یعنی که توجه مردم، توجه انمون مردمی که باید در آزمون اشتراک کنند پیش از همه دانشجویان خب زیاد می شود و با این راه آنها تفکر و اندیشه خود را زیاد میکنند، جهانبینی خود را وسیع میکنند و در این زمینه خودشناسی، خودآگاهی ملی آنها بلندتر می شود و جامعه‌ای که شخصان خودشناس و خودآگاهش زیادتر است همون قدر این به منفعت رشد معرفت جامعه است. یعنی در مجموع آزمون بهترین داننده کتاب‌های پیشوای ملت یک آزمونی بود که برای باز هم توجه را زیاد کردن به تاریخ و تمدن مردم تاجیک، برای باز هم زیاد کردن جهانبینی و معرفت آنهایی که مثلا در همین آزمون اشتراک کردند و برای توجه اهل جامعه که در حقیقت همین آثار پیشوای ملت مثلا تاجیکان در آینه تاریخ خب یا که مثلا زبان ملت، هستی ملت، شعرهای ماندگار، این کتاب‌هایی هستند که هر کسی که این کتاب‌ها را خواند، توجه کند، در حقیقت فهمیشش، درکش، جهانبینیش، معنویاتش بلند می‌شود. یعنی مقصد و مرام این آزمون همین بود که توجه اهل جامعه پیش از همه دانشجویان مکاتب عالی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه کسبی را به همین آثار پیشوای ملت جلب کنند، در این زمینه جهانبینی آنها وسیع کرده شود و خودشناسی، خودآگاهی ملی، افتخار وطنداری آنها که در شرایط انمین گوییم که گلوبالیزاسیون، تهدیدهای زمان معاصر برای مثلا جامعه بسیار مهم است زیاد شود. یعنی باز میگیم که شخصی خودشناس و خودآگاه که از همین آثار پیشوای ملت بیشتر آگاهی دارند البته برای مثلا حفظ منفعت‌های ملی نیز مساعدت میکنند. албатта арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва инкишофи қобилияти эҷодӣ аз ҳадафҳои дигари озмун аст. аз ин ҷост ки барои иштирокчиёни ин озмун низ ҳамакнун дар китобхонаи миллии тоҷикистон толори махсус ҷудо карда шуд. ҳамин аст дӯстони иззатманд, толоре ки махсус барои иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат пешниҳод карда шудааст ва ҳамон тавре ки медонем шумори асарҳои пешвои миллат 27 адад ҳастанд ва ин ҷо китобҳо ҳам ба забони русӣ аст, ҳам ба забони тоҷикӣ. ҳамон тавре ки масъулини китобхона мегӯянд дар ин ҷо 130 адад китобҳо гузошта шуданд ва бояд бигӯем ки дар ҳамин баробар шакли электронии ин китобҳо ҳаст дар махзани китобхона ва ҳамчунин китобҳои чопӣ ки шумораашон наздик ба 1500 ададро
ташкил медиҳад. Яъне мо гуфтанӣ ҳастем ки ҳар як довталаб ба содагӣ ба осонӣ метавонад аз ин ҷо омада китоби мехондаашро мутолиа мекардаашро дастрас бикунад ва ҳамчунин дар толор ки бар ҳаво аст ором аст нишинад ва оромона мутолиа кунад. табиист ки ҳар як озмун шахсони боистеъдод ва донишмандро талаб мекунад, яъне вобаста ба самту равия ва шеваи озмун ҳар як номзад маҳорат ва дониши худро дар ин ё он бахш месанҷад, бахше ки ба худ ва донишу маҳораташ боварӣ дорад. дар озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат чӣ, иҷроиши кадом шартҳо муҳиманд ва ё киҳо метавонанд дар он иштирок кунанд? ба ибораи дигар, кадом маҳоратҳо? ҷаҳонбинии таърихии довталаб то андозе бояд васеъ бошад. лоақал вай нафаре бояд бошад ки дар мактаби миёна, яъне дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, дар литсею, дар гимназия ки мехонданд, онҳо аз ҳамин фанни таърих, махсусан таърихи халқи тоҷик, аз адабиёт, аз забони тоҷикӣ ягон комёбӣ дошта бошанд, ягон дастовард дошта бошанд. вақте ки ҷаҳонбинии таърихию адабии довталаб васеъ аст ва муваффақ мешавад. бо ин далел ки шумо медонед аксарияти асарҳои пешвои миллат вобаста ба таъриху адабиёту забону фалсафаи ҳамин миллату ҳамин халқ аст. масалан бубинед вақте ки мо китоби тоҷикон дар ронаи таърихи варақ мезанем, ҳамагӣ таърихи халқи тоҷик аст ки ба таври фишурда ҳамин марҳилаҳои таърихиро дар мактаби миёна ҳамватанони мо, ҷавонони мо, наврасони мо хондаанд. аммо дар асарҳои пешвои миллат аз диди нав бо дар назардошти ҳифзи манфиатҳои миллат ва бо дар назардошти муносибатҳои илмие ки дар ҷаҳони имрӯз роиҷ аст ва бо дар назардошти сарчашмаҳои муътамади илмӣ ва хеле васеътар инҷо инъикос шудааст. агар довталаб як ҷаҳонбинии ибтидоӣ доир ба таърих, яъне як чӣ мегӯянд, як фароса, як фаҳмиши ибтидоӣ доир ба таърих, доир ба забон, доир ба адабиёт дошта бошад, албатта муваффақ шуда метавонад. лекин албатта инҷо мо масалан маҳдудият гузорем, гӯем ки не фақат бояд онҳое ки замина дошта бошанд, ҳар касе ки шавқу завқи иштирок кардан дар озмуна дошта бошад, бигзор тайёрӣ бинад, бигзор омӯзад, иштирок кунад. яъне дар маҷмӯъ мо гуфта метавонем ки барои иштирок дар озмун дар солҳои минбаъда шояд ки на маҳдудияти синни солӣ, на маҳдудият дар таҳсилот бошад ва ҳар касе ки шавқу завқу тайёрию ҷаҳонбинӣ дошта бошаду фаҳмишу дарк карда тавонад, бигзор дар озмун иштирок кунад. устоди донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ва ҳамзамон яке аз аъзоёни ҳакамон барои иштирокчиён маслиҳатҳои дигар низ доранд, яъне боз як нуқтаи дигар низ ба назар гирифта мешавад. дар озмун аслан дар даври аввал аслан довталаби иштирок кардан метавонад ки вай қобилияти баланди дониш, истеъдод, малака дорад ва аз асарҳои пешвои миллат мазмуну муҳтавои асарҳои пешвои миллатро дарк карда метавонад ва гузашта аз ин дар рӯҳу дар равону дар сиришту тинаташ як нав майл дошта бошад, яъне завқ дошта бошад. табиист ки ҳар як озмун ё худ баромад дар маҳфилу ҷамоматҳо иродаву ҷасоратро низ талаб мекунад, зеро дар назди доварон ва оммаи мардум баромад кардан кори саҳлу сода нест. чунки хоҳед нахоҳед дар ҳузури як гурӯҳи олимони намоёни ҷумҳурӣ як нафар донишҷӯ, як нафар ҷавон, як нафар наврас меояд баромад мекунад, хонахо як ҳарос, як эҳсосоти шояд тарс уна фаро гирад. аз ин нуқтаи назар бояд хеле бо ҷасорат бошад, бо ирода бошад. ман фикр мекунам ки ҳамин иродаи қавию ҷасоратам аз мутолиаи васеъ сар мешавад, аз мутолиаи васеъ ва аз дониши комилу фарроғ сар мешавад. аз ин нуқтаи назар дигаре аз тавсияҳои мо ин аст ки бояд ки довталаб омодагӣ хеле ва хеле ҷиддӣ бубинад. яке аз иштирокчиёни озмун мавлавӣ қаюмзода ин қоидаҳоро аллакай медонад, зеро ки ӯ соли гузашта дар озмун иштирок карда буд. дуруст ки дар таҷрибаи аввал муваффақ нашуд, ҳамагӣ то марҳилаи шаҳрӣ рафт ва барои иштироки фаъол аз ҳакамон ифтихорнома гирифт. вале баробари анҷоми озмун дар соли гузашта мавлавӣ барои имсол дар назди худ ҳадаф гузошт, ин ки соли оянда бо шумори бештари мутолиаи китобҳо ва қавӣ кардани донишҳои таърихии худро ба унвони рақиби пурқувват дар назди ҳамсолон ва номзадҳои дигар муаррифӣ мекунад. ва аз соли гузашта тайёриҳои худро то ин ҷониб ҷиддӣ намудам ва дар даври аввал сазовори ҷои дуввум гардидам ва ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гардидам ва имрӯз бошад ҳамчун як иштирокчии озмуни донандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат мебошам
و تئوری های خود را که این آزمون ماه سپتامبر برگزار می‌گردد جدی نموده ایستادم و مقصد و هدف اساسی من در این آزمون غالبیت میباشد، زیرا چون که این اثرهای پیشوای ملت که واقعا اثرهای فوندامنتالی و معرفی کننده تاریخ خلق تاجیک به حساب می روند، وقتی که شخص از خود میکند یک جهانبینی دیگر او را فرا میگیرد. агарчи соли гузашта мавлавӣ 10 асари пешвои миллатро мутолиа карда бошад, имсол ин шумораро ба 20 адад расонид, вале бо мутолиаи ин шумора қаноатманд нест. ҳоло ки то оғози марҳилаи ниҳоӣ бештар аз як моҳи дигар боқӣ мондааст, мавлавӣ талош барои аз худ кардани асарҳои бештарро дорад. албатта ҳам асарҳои пешвои муаззами миллат ва ҳам китобҳое ки доир ба фаъолият ва корнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ таълиф шудаанд. аз қабили чеҳраҳои мондагор, уфуқҳои истиқлол, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён, нигоҳе ба таърих ва тамаддуни ориёӣ ва амсоли инҳо. ва имсол бошад ин 10 асарро ба 20 асар расонидам ва ҳоло бошад вақт зиёд аст, ман кӯшиш карда истодам зиёдаи асарҳои пешвои миллатро аз бар намоям. албатта ин ҷавони пешсаф ягона иштирокчӣ бо завқи озмун нест. дар қатори ӯ ҷавонони дигар низ кам нестанд. барои мисол Адиба Бегова. соли дуюм аст ки дар озмуни мазкур иштирок менамоям. соли гузашта бо хондани 11 адад асару мақолаҳои пешвои муаззами миллат дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни беҳтарин хонандаи асарҳои пешвои миллат сазовори мақоми ифтихорӣ гардидам ва ба ин қонеъ нагардида бо зиёд намудани асарҳо ва мақолаҳои пешвои муаззами миллат ки айни ҳол зиёд мутолиа намуда истодам, тайёрӣ дида истодам ба даври ҷумҳуриявӣ озмуни мазкур. озмуни ҷумҳуриявӣ донандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат бо ду забон тоҷикӣ ва русӣ гузаронида мешавад. яъне нафароне ки андеша ва фикри худро бо забони русӣ баён медоранд, имкон доранд ки бо забони русӣ иштирок намоянд. Я Шукурова Юсман Зафарджоновна, учусь в колледже искусства Эмолимова. Второй курс, отделение дизайн интерьера. В этом году я участвую в этом конкурсе. Я прочла 5 книг Эмомали Рахмона. Одно из них «Таджики в зеркале истории», написано в 2001 году. Второе – это «Развитие Таджикистана и возрождение нации», написано в 2002 году. Третье – это «Вода – источник жизни», написано в 2003 году. Также сейчас читаю книгу «Любовь к родине. Таджикистан», написано в 2016 году. озмуни мазкур шахсони имкониятҳои ҷисмонияшон маҳдудро низ сарфи назар накардааст, ҳатто нафаронеро ки бо биноиши чашм мушкилӣ доранд. аз он ки баъзе аз асарҳои пешвои миллат бо ҳуруфи брайлӣ ва аудиоӣ низ сабт шуданд, ин табақаи ҷомеа низ имкон доранд дар он иштирок намоянд. мақсад аз иштирок кардани ман дар ин озмун ин аст ки якумин бор дар озмуне ки ташкил мешаванд, чанд озмун ки якумин бор дар ҳамин озмун иштирок дорам. агар ғолибият ҳам наёрам, чӣ хеле ки мегӯянд майдон аз далер аст, як чизе маънавие ба худ мебардорам. ман 4 асарҳои пешвои миллатро мутолиа намудам. азбас ки он ки 4таро мутолиа намудам, барои он ки 4та сабташ буд инҳоянд ки тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён 4 китоб, уфуқҳои истиқлол, забони миллат, ҳастии миллат ва чеҳраҳои мондагор. аслан китобҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз он ҳам маъруфанду бо забонҳои гуногуни дунё тарҷума шуданд. зеро асарҳои пешвои муаззами миллат масъалаҳои муҳимтарини ҳастии иҷтимоӣ, таърихӣ ва маънавии миллати тоҷикро дар пайвастагӣ бо равандҳои асосии таърих ҳам дар замони қадим ва ҳам асрҳои миёнаву замони мо фаро гирифтааст. яъне бинед ки масалан тоҷикистон як давлати мустақил аст, дар як минтақаи ҷойгир шудааст ки мавқеи геополитикии абарқудратҳо бармехӯрад. ана дар ҳамин шароит бояд ки ҳар як фарди комили ҷомеа пеш аз ҳама манфиатҳои миллӣ ва геополитикии худаш ҳимоя карда тавонад. ва ана таъсири гӯем ки асарҳои пешвои миллат ба афкор ва андешаи ҷавонон низ дар ба ҳамин равона шудааст ки пеш аз ҳама масалан худи пешвои миллат мегӯянд ки ифтихори ватандорӣ аз донистани таърих ва фарҳанги миллат сарчашма мегирад.
و انا برای اینکه همین افتخار وطنداری هر یک جوان هر یک فرد جامعه بلند شود انمین بیشتر رو آوردن به اثرهای پیشوای ملت به همون روانه شده است که در حقیقت افکار و اندیشه خودشناسی خودآگاهی ملی افتخار وطنداری و یک نسلی که نسلی در حقیقت میهن پرست اصیل باشد در حقیقت من فکر میکنم که آثار پیشوای ملت تاثیر مثبت میرساند و ما در این زمینه در نتیجه آموزش همین آثار پیشوای ملت جوانان را در هویه خودشناسی خودآگاهی ملی افتخار وطنداری و حفظ منفعت‌های ملی تربیت میکنیم. مسئله هایی که بررسی میشوند در همین از نظر پایگاه های تاریخی و زمانی خیلی مسئله های مهمی هستند، یعنی مسئله هایی هستند که به ادامت و بقای ارزش های ملی ارزش های دولتداری بحث میکنند. بنابر همین در بین خوانندگان هم در تاجیکستان و هم بیرون از آن خیلی استقبال گرم پیدا نمود، خصوصا در تاجیکستان که در شناخت تاریخ، هویت و زبان و فرهنگ ملی تاجیکان تحولات و تغییرات کلی را به وجود آورد. البته این به اون خاطر است که هویت ما نه تنها هویت سیاسی بلکه ذهنی و معنوی و فرهنگی جامعه نیز باشد. از اینجاست که هر خواننده که آن را تالیف میکند نه تنها از تاریخ ملت خبردار می شود بلکه آگاه می شود که تاجیکان از قدیم در روندهای اساسی جهانی همیشه موقع خاص داشتند، هم مقام و هم اعتبار و فرهنگی بزرگ که تاثیرگذار به دولت‌ها و قوم‌های دیگر نیز بوده می توانستند. این از اولین اثرهایشان که تاجیکان در آینه تاریخ تو نگاه به تاریخ به تمدن آریایی، چهره های ماندگار از آریان تا سامانیان که اینا رساله های جامع و فوندامنتالی هستند. بغیر از این در همه برآمدها، سخنرانی ها خصوصا به مناسبت جشن های تاریخی و ملی پرزیدنت همیشه نکته های تازه را در وابستگی به مسئله های تاریخ و هویت ملی تاجیکان به میان گذاشتند. اینها مسئله ها خیلی دامنه‌دار هستند و عمیق از نظر حرفه‌ای تخصصی بررسی شده‌اند و این دامنه وسیع این مسئله ها اگر ما در مجموع نگریم همه آن است که نظام نو دولتداری ما، دولتداری ملی ما در عصر 21 زمینه های معنوی، تاریخی و علمی خود را پیدا کرده باشد. شناخت ما از تاریخ گذشته، هدفهای ما در این روز و آینده در کتاب دیگری پیشوای ملت ناموس وطنداری درج شده است، یعنی دوست داشتن تاریخ و دانستن اندیشه ها و معرفت گذشتگان و حتما که قابلیت مقایسه کردن و انتخاب درست نمودن. این به فکر من یکی از نتیجه های بسیار مهم کتاب های پیشوای ملت ما است که نه فقط در عالم علم، در عالم علم تاجیک شناسی، خاور شناسی، ایران شناسی، تاریخ شناسی، سیاست شناسی که یک تعلیمات منظم کامل را به وجود آورد و این را در حیات، در زندگی، در تکمیل استقلال مملکت استفاده کرد، بلکه در دل و نهاد هر یک تاجیک، خود در تاجیکستان باشد خود بیرون از تاجیکستان، مطالعه این کتاب ها واقعا همه آتش محبت، آتش احترام و اخلاص را به گذشته، امروزه و آینده تاجیکستان انگیزش میدهد. یا در اثر خب تاریخی خود افقهای استقلال پیشوای معظم ملت که این کتاب با استقبال 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تالیف گردیده بود، جناب عالی تمام دستاوردهای دوران صاحب استقلالی را در آنجا خب درج کردند. یا اینکه در کتاب چهره های ماندگار که بار نخست این کتاب پیشتر در استقبال 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تالیف گردید، در آن 25 چهره ماندگار از کروش کبیر سرکرده تا ساتیم الاغزاده معلومات مفصل در باره کارنمایی های این فرزندان خب نوشته شده بود، خب روی کار آورده شد و در برابر این باز در همین کتاب چهره های ماندگار باز
پنجچهره دیگر خب ضم کرده شد از جانب خب مؤلف ضم کرده شد و این کتاب سال 2023 خب چاپ گردید. дуруст аст ки аз бар кардани ин асарҳо кори саҳлу сода нест. дақиқият, завқ ва албатта ҳисси баланди ватандӯстиро тақозо мекунад. аз тарафи дигар дар хотир бояд дошт ки илм роҳи содаву осон нест, аммо натиҷаи хуб дорад. барои иштирокчиёни ҳамин озмун низ албатта роҳи илм роҳи осон нест, роҳи бисёр мушкилу сангин аст, аммо натиҷа ва самараҳои бисёр дилхоҳ ба бор меорад. роҳи рӯшанро барои ҳар як инсон муҳайё месозад. ба ҳамин хотир аз мушкилӣ бояд довталаб натарсад, яъне худашро дар ҳамин роҳ бубахшад, ҷадал кунад, ба истилоҳ ҷиҳод кунад, мубориза барад, талош кунад, саъй кунад то ки муваффақ шавад. вақте ки талош мекунад, вақте ки мубориза мебарад, хонахоҳ вай муваффақ мешавад. ҳамин тавр марҳилаи аввали озмуни ҷумҳуриявӣ беҳтарин донандаи асарҳои пешвои миллат ба итмом расид. дар марҳилаи аввал иштирокчиён маҳорати худро аз рӯи китобҳои мутолиа кардаашон, яъне асарҳои пешвои миллат ва офаридаҳои адибони дигар бобати корнамоиҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ки аз шартҳои озмун дониста мешаванд нишон доданд. ҳоло бошад марҳилаи дигари озмун, ин ҳам бошад даври ниҳоӣ дар пеш аст. ин марҳила қарор аст моҳи сентябр гузаронида шавад. масъулини озмун омодагиҳои худро аз худи ҳозир дида истодаанд. ва албатта дар доираи ҳамин низомнома имрӯзҳо даври яками озмун ҷанбаст гардида ҳуҷҷатҳо ба воситаи вазорати маориф ва илм ва кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ба мо пешниҳод гардиданд ва мо барои омода кардани ҳуҷҷатҳои ғолибон ба даври ниҳоӣ имрӯзҳо кор бурда истодем ва тавре ки шумо мушоҳида кардем соли дуюм аст бо ибтикороти китобхонаи миллӣ як толори вижа бо гирдоварии кулли китобҳои пешвои миллат ва адабиёт дар бораи он кас гирдоварӣ шуданд. як чанд адад компютерҳо насб шуданд ки дар онҳо яъне шакли электронии китобҳои пешвои миллат ва китобҳо дар бораи ӯ яъне ҷой карда шуданд ва довталабоне ки мехоҳанд масалан шакли электронӣ ҳамин ваёро дастрас карда бошанд барои онҳо бемаҳдудият ин чиз пешниҳод мешавад. таҷрибаи аввал нишон дод ки дар қатори ҷавонон ки донишҷӯён ва таълимгирандагони ин ё он муассисаи олии касбиянд, шахсони алоҳида ва кормандони касбу кори гуногун низ ҳаваси иштирок кардан доранд. вале ин кору муассисон ба солҳои баъдӣ гузоштанд. вале барои имсол иштирокчиёни ҷавону наврас омодагиҳои худро барои марҳилаи ниҳоӣ дида истоданд. мо ба онҳо барор мехоҳем.